mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira ndire mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump kuri uyu wa gatatu yashize umukono ku iteka ribuza abaturage b'ibihugu 12 kwinjira muri Amerika, avuga ko ari ngombwa mu rwego rwo kwirinda iterabwoba rituruka mu mahanga n'izindi mpungenge z'umutekano. Ibindi kuri inkuru Jimishukani bakomera. Iri tegeko ni igice cy'ingamba zo gufata no gufunga bimukira perezida yatangije muri manda ye ya kabiri uyu mwaka. Ryarimo kohereza muri El Salvador abanyavenezuela magana bakekwaho ubunyamaswa, guhagarika bamwe mu banyeshuri b'abanyamahanga kwiyandikisha no kubirukana. Ibihugu bifungiwe burundu kwinjira ni Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo Brazzaville, Guinea Equatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen. Ku baturage b'ibindi bihugu birindwi ari byo Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela, bamwe bazajya bangirwa kwinjira abandi bemererwe. Muri video yashyizwe kuri X yahoze ari Twitter, Donald Trump yagize ati: "Ntituzemerera ko abantu binjira mu gihugu cyacu bafite umugambi wo kutugirira nabi." Yavuze ko uru rutonde rushobora kuvugururwa hakongerwamo ibindi bihugu. Iri tegeko rizatangira gukurikizwa ku itariki ya 9 Kamena 2025 saa 6:01 z'ijoro. Visa zatanzwe mbere y'iyo tariki ntizizakurwaho. Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika yagaragaje impungenge yerekana ingaruka mbi z'iri tegeko rishya ku bijyanye no gusangira ubumenyi, ubucuruzi n'umubano mpuzamahanga. Mu itangazo ryayo, Afurika yunze ubumwe yasabye ubuyobozi bwa Amerika kugirana ibiganiro byimbitse n'ibihugu birebwa n'iki cyemezo no kugerageza inzira y'ubwumvikane kurushaho. Perezida wa Chad Idriss Deby Itno akoresheje urubuga rwe rwa Facebook yatangaje ko igihugu cye cyahagaritse guhaviza abanyamerika. Muri manda ya mbere, Donald Trump yari yaratangaje irindi tegeko ribuza abaturuka mu bihugu birindwi byiganjemo abayisilamu kwinjira muri Amerika. Iryo tegeko rikaba ryarahinduwe inshuro nyinshi kugeza ryemejwe n'urukiko rukuru mu mwaka wa 2018. Perezida Joe Biden wamusimbuye yahagaritse iryo tegeko muri 2021 avuga ko ari igisebo ku mutima nama w'igihugu. Yahaye rugara abaturage bavuye muri Iran, Libya, Somalia, Syria na Yemen. Perezida Trump yavuze ko ibihugu byashyizwe ku rutonde bifite ikibazo gikomeye cy'iterabwoba, kutagira ubushake bwo gufatanya ku bijyanye n'umutekano wa visa, kutabasha kumenya umwirondoro w'abagenzi no kugira uburangare mu gukurikirana ibyaha n'ubwiyongere bukabije bw'abaguma mu gihugu visa zabo zararangiye. Perezida Trump yatanze urugero rw'ibyabaye ku cyumweru i Boulder muri Colorado, aho umugabo yateye igisasu mu bantu bigaragambyaga bagaragaza ko bashyigikiye Israeli. Mohammed Sabri Soliman ukomoka mu Misiri yafashwe aregwa icyo gitero. Abategetsi bavuga ko yari yararengeje igihe cye cya visa y'ubukerarugendo ndetse n'uruhushya rwe rwo gukora rwari rwararangiye, nubwo Misiri itari ku rutonde rw'ibihugu bifungiwe visa. Urakoze Jimishukani bakomera. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira ndiri mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda.